Kje ste, folk, kaj zdaj? Evo ga, sobota, lep dan, sončen dan in spet smo se mi zbrali, da gremo nekam. Tokrat smo rekli, da gremo v Avstrijo. Zdaj točno kam bomo šli, bil je plan, da gremo gor čez Jezersko, pa po drugi strani pol do Klagenfurta, pa sem dobil idejo, da bi šli tudi v Luisa pogledati mal, pa nazaj pol čez uno brdo gor, pa spustiš se dol v Kranjsko goro. Zdaj zbrali se nas bo na baje 4, v 10 je že mit, jaz že zamujam. Ampak boljše, da gremo, da se ne bojo pizdili. Zakaj ne grem s CBR-o? Veste, da sem kupil CBR-o, ker je CBR-a bolj za adrenalin, tole pa bolj za potovanja. Tako da bom šel kar za ADV-jem. Jaj, palika Honda. A slišal kdaj si to? Pa kje ste vi, ja? Zamujate, pizda! Mi smo rekli, ne bi kasnim 10 minut. Kaj je to, pizda? Zamujate, fantje! Si že na vlog preklopil? Že vlogiram. Govorica. Pa ste pozdravili naš folk, ste že live, že snima se. Dobar dan, družba. Sem tak, kaj mi lahko damo v višave. Fantje, počas boste mogli vsi kamere nabaviti, zato da bomo imeli vseh kotov. A veš, kako en prihti, jaz lahko režem, delam. En kadar, drug kadar, tretji kadar. No, zalaganja. Kaj ti pališ, gremo? Kaj je tu? Mi tebe čakamo. Ja pa sve, ja nis popušil vmes. Plan je tak. Razmišljal sem, da gremo v filah, v Luisa, v trgovino z motovlačili, deli. Odprt, kaj je? Soboto je danes, kaj je zaprt? Danes to oni imajo praznik, kot mi. Ne. Italija je imela včeraj praznik. Čakaj, nimajo oni en dan, mi pa dva. Poglejmo, ne? Ja, jaz sem videl danes na Google, da piše, da je odprto. Ja, pa hvala. Ampak vem, da sam mi imamo dva. Da niso pa 100%. Kaj pa rabiš tam, rabiš kaj? Pa greš pa pogledaj, boš kaj drugega kupil, kot sam... Vse imam drugače, tudi hlače, sam so pretople, veš. Imamo iz dvoje hlače. Moj Dino, ništa od toga. Ne, je, odprtje. Pa gremo malo pizdat, a ste bili kdaj v filah? Valjda sem tam kupil... Komodu gremo. A si bil kdaj v Luisu? To sem kupil tam. A ja, ti si tudi bil v Luisu? A si bil kdaj v Luisu? 14 dni me Ja, to edini ti si zgumiš tukaj. Ja, lej. Jaz sem mislil, da gremo tja. A, s Burmanom si šel, no. Spone stisne, Dino. Prvič. Jaz sem mislil, da gremo novo Fakersee, ali kam. Se gremo tu sam. Pa če ste kje? Ja, se tam. To ni zgledanje. Klagenfurt mimo, Fakerseeja do... Ja, itak je. Imam prvo do Klagenfurta, pa... Ja, sad tako se zdi, ampak lahko gremo čez Jezersko, ali pa gremo čez Ljubelj. Čez Ljubelj je malo manj, no. Čez Jezersko je bolj zanimivo. Je pa bolj zanimivo. Ja, gremo na Jezersko. Gremo na Jezersko. To je Tržič. Tržič je, ne stisne, ne? Naprej, bolj. Ne, Tržič je... Tržič je Ja, Ljubelj. ni dobro. Evo ih ljudi moji, prišli so. Alo, vas dva norca. Te Borodov karam, ti si budala. Model pred mene si skočil, skoraj sem se vace zaletel, malo bo odpazljiv. Ti si res, tam je zajebo. Až normalno si nisem šel mimo, to pred mene ne bi 5%. Ta njemu sledi, ampak ta je malo bolj logičen. Ti stari, ti si pa čist. Ti se pa nimaš rad. Ti se pa nimaš rad. Taj, če enkrat slišal val vele peca, veš, zaradi Vinko, kaj? Ja, ker... Dejda. Dejda. Kva, to ni nič. Ja, sej vem. To je s Hondo. Sej vem. Evo ga, zdaj smo prišli tudi na Jezersko. Ne vem, če ste kdaj bili, ampak če ne veste. Sprav to je med gorami, kukaj so gore. Tam gor nekje je pa meja z Avstrijo. Tlele lepo priješ z motorjem, avtomobilom, na kavico, greš še en sprehod okol. In garantiram ti, da ti bo dala. Ej, Oliver, daj ti me pa, zakaj ti furaš ruzak non-stop s sabo? To, da te nahranam. Kaj pa si zdaj naredil zikr kaj zdravega? Šnica, kaj? Proteinska štrudla. Proteinska štrudla, daj pritovali, jebote se boš zredil. Uje, pa to lepo soličen košček. 100 gramov ima 115 kalorije. Naš Oliver je na definiciji. Zdaj on definira se, daj pokaži mišice, daj. Ne, ba. Daj majico dol, da vidijo. Čune. Oliver zelo rad majico dol daje, pa kaže mišice. Ajde, probajte, valja li to išta. Daj ga ni, daj hiter, povej po pravici, ajde, niga. Probaj, daj hiter jeti, dok te prije, pred njim moramo glumiti, no. Za noč, ne valja. Gleda dobro. Gleda dober, Ne valja, Ful, ni dober, ne? Ni dober,
Dobre. Ni dober, he? Dobar. Oliver ni dober. Jaz to ne vem. Ljudi moji, oni se bojijo Olivera, jaz bom bil resničen, jaz bom povedal po pravici. Kot prvo, gledajte ga kakšen je, gledajte ga. Tako kocka. Dobro je. 15:2, spod je ves naguban od vode. Tako da, gledajte, ljudi moji, gledajte to, što maj, zdaj kad ga zagriznem, ne. Dobro nam bi šel. Dobra masa, velik, puna, ni škrta. Razmerje med testom pa tem je dobro. Eno belo kavo. O, pozdravljeni gospod. Ko je že, živo? Živo. Prosti. Prosti, živo gal. Ega, jaz bi mu tudi polest. Na. Probi. Gledi. Se ponudil galu, kad vidio koliko dobre. Svaka čast. Oliver izkazal se, od tega se ne deblja. Prav vidva paličnjaka, čeprav meni tudi pravi paličnjak. Sam jaz sem un suh bajs. Jaz sem suh pa špehmam. Ni bolj, daj probi, to je naredil. Vzam komad. A lahko, ne, daj mi malo mečkam. Vzam to. Si ni sladek je veliko. Dobre, on je naredil. Kaj pa zelo gospod, živo? Proteinski tak, da nima veliko sladkorja, veš. Čakaj. A jezek je? Čekaj, da te dam. Ne bo zrihto popusta pri kavam. Ajde, evo. Ko ti je ime, živo? Ko ti je ime? Gal. Gal. Aj dober. Oliver, vsi so rekli, da je za nič. Hvala. Kaj je to noter sploh? Da nas ni zastrupil. To je makedonski ajvar noter. Ne, jaz dam to kupam uno lahko skuto. Aha. Potem pa je ne. Kaj to je una, ki piše 100 gramov, not je 50. To je lahka. Ne, to pomeni, da nima toliko maščob. Aha, okej. Pa tamo je na 100 gramov 70 kalorij. Pa jabolka naribam, pa glede na to, da dam vsaj malo cukra, Ne imam cukra. dam malo jebiga, dam malo daj unga umetnega. dam malo vanilinga, malo ga nisem imel. Nisem imel, da me se pravi, to je, pa jabolka naribam, na konc pride, se pravi, koliko sem dal, kilo pa pol skute, pa je ne kilo 400 jabolk, 70 gramov cukra, pa sem pa rozine namočil, itak nisem v alkohol. Ko dober, jabolk je cukor, rozina je cukor, cukor je cukor. Čakaj, sem pol na koncu. Zajebote. Sem pol na koncu, kad ti to pogledaš. Zardil se bo. Sem pol na koncu, kad ti to pogledaš, ko sešteješ vse sestavine, vse, 500 gramov je vsega skup bilo tega vlečenega testa, 110 do 115 kalorij na 100 gramov. To je meni malo. 100 gramov, 115 kalorij. A jogurt sadni ima koliko? 70 kalorij. 100 gramov. Navadnim vem, da ima Beljakovine se gre, v bistvu bolj. cukra 20 gramov skoraj. Veš kaj je fora? Veš kaj je fora, tako bom rekel. Pa beljakovina 100 gramov. Ti tako ugljikove hidrate rabiš. Ja, seveda, da živiš. Energijo za mišice. Energija za življenje, da sploh lahko živiš. Da mi povej ceno tega, je to skupa turistična ali je to kao normalna? Se ne vem, zaradi inflacije, no, se vseeno je malo. Ja. Fantje, živite? 5 evrov imamo več. To ni bela kava. Ma malo večje. Zdaj ti za mene. Ne, samo škaj, v redu. Dej, ne zmišljuj se, kababa pije. To je on rekel, nisam ja vidio. Joj, pusti ga je. Moraš da izolite vam glas voda. Agresivan pa je. Ti sam meni samo mleka še to poga Pa sem prinesel. te rekel, da je kababa. To po mlekec. To po mlekec bi Tam papu. plajno te na mušica. Papu bi to pri mlekec otroček. Prav on. Enač to je to, zdaj smo oddelali, kavice smo spili. Dva taka aviona sta prišla stari, da se nam je vsem zavrtel v glavi. Smo rekli, gremo raj, da ne bomo preveč ošamučeni. Drugače tle motorjev, kot vidite, je ful. Ali res, če še nikoli niste bili tle, pridite. Ok, fantje, kaj imamo zdaj plan? Zdaj ga peglamo v Kam Luisa, smo rekli. Zdaj gremo čez mejo gor, pa gremo do unga jezera. Zdaj pa pegelcen. Znači, zdaj gremo po robu. Do roba. A prideš do roba? A prideš do sem? Majke ti? Po robu vozil. Ne. Lej, do kje je zvalam, pa sploh nisem pelil, piža. Ne me jebat, stari. To so pa te unika, gledajo, koliko si jak po robu, ne? Jaz imam pa Chicken malo stripes. drugače. Jaz imam pa v bistvu sredino zrajsano. A ima kdo bolj sredino zrajsano kot jaz? To tu treba biti majster za to, a veš? Ja, to pa po A veš? avtocesti do morja. Ajde, da vidimo tale CF moto od Oliverja, da vidimo mi. Oliver, tole so chicken stripes. Viš tole tukaj. Viš koliko imaš še lufta, Oliver. Glej, poglej pri njemu, stari. On se vozi po robu. Dobro, se jaz prejem gremo doma, pošmergam to. Ne, se zajebavam, glej. Jebeš ti rov, važno da ostane glava čitala. Jel tako?
Kako je CF moto, povej Oliver? Koliko si naredil kaj kilometrov? 4-5 uri. 4-5 ur, pa neki pa si stari. Lep zvok ima, pizda, ki ga navije. Ja, to je v bistvu kopija KTM. Ta motor je čista kopija KTM. 2 cilindra sto. 2 ali pa 3, 2. Ne vem, mogo bi malo pogooglati. 2, ja, možno. Ali pa 3. Ne, 2 sta, 2 svečke ste. 2,5. 2,5, ja. Tako da ništa, fante, gremo zdaj počasi čez in to je to. Evo nas ljudi, mi smo parkirali, ne vem če veste, ampak Felden mesto je avstrijski Monako. Tukaj ponovadi fajn se je dobiti, ko so supercar miti. Tako da tle smo nekje parkirali, uvalili smo ga. Evo ga, Oliverju smo vsi malo pomagali, mi skuteraši smo stvari dali. Tako da kar gre, malo si moramo pomagati. Naslednji motor sem pa mislil na mest tega kupati. Tega NT1100. Ta NT1100 naslednji za tem. To je k Afrika. Ne vem, ajde vidimo, čakaj. Imaš na dugme. Ne, ja, kva še. Če bi bil originalen, ja. Meni se zdi, da je. Res? Meni se zdi, da originalen je neki. Ja. Svašta. Prijata. A imate še kaj zadati? A še kdo kaj da? Čak še gače, da vam dam. Joj, ponovadi, ja. Od ga imaš. Ponovadi. Pa daj ta dajneze not, no, da ne ga noš pusto tam. A što ta dajneze doma? Klepa je lepo. A što ta Ne, dajneze? to zaradi gumbov. Ne, dajneze. A ja, da ti ne obšlesa. To je A veš pizda ti- pa tok časa tak, pizda. Koliko star BMW? Čuni, 2013, znači 13 leto. A skupaj novega? Novega. To je kva? En let star nov, tako je bilo. BMW C600. C600. Gre ka svina. Pol pri višjih hitrosti me dol pika. Skor to gre katale. Katale. Čičonar, ja. Noč bomo šli malo pogledat, kva se dogaja, kakšni hudi avtomobili. Kva imamo tukaj kaj parkiran, evo ga sve. NT1100, Vespa, BMW S1300, evo ista moja. Pa Honda Africa Twin, pa Harley Davidson. Pa tam je še ena rugoba. Joj, te BMW so... Kdo riše te motorje, stari? Takoj pleska. Gled to čudo, stari, kot da se tica usrala. Pizda je grd, stari, jebe. Kaj grd, vse je. Ne povej, kva si prej rekel, kva je hud. Itak. Meni je ružen kap pes. Ma najlepši. In se hotel reči, ebo te kdo ga je zdizajniral, treba mu plesko dati. Pa to je retro človek. Ma kaj še na retro ruže, ko neki Ni okonja. vse ADV, pa ostro, pa moderno, pa to. Ali dober retro imaš lep retro, imaš ružen retro. To ti je okrogla luč, klasika, stari. Ali un visok, spreden blatnik, pa tis. Ko eno orao mi izgleda, stari moj. Triumf, evo ga, imamo tle enega Triumfa. Imamo enega MT1000, imamo XR, ta je meni BMW lep, če mi je že lep. Tudi, jaz tudi to. To, evo, to tam je lep. Sam ga ima na Laurici mehanik Rošelj, nema šta nije zamijenio. Kupo novega, nema šta nije spustilo vamo tamo. Tako da, hvala lepa. Lepa je, ja. To mi je res, Njih prav velikost. ja, tega so to pravi. Evo ga old school Yamaha XC350, en cilinder. Pa tukaj odpalo nešto. KTM, evo ga. KTM, prijatelju. Kratko trajen motor. Fant je dosti o auspuhih, sam da vam povem, tukaj se peljejo punce, tiste trdo žive, trdi orehi, sem se peljejo, malo kao modena fora. To, kaj tega cveta. Ja, to je pa cvetan prah, evo ga, stari, prav nabral se cvetan prah. Jebo, tako na morju umno kot cvate. Ja, rib, ko hočeš. Sprav, tukaj le prihajajo Avstrijci, a ne, to je kao neki varianta Portorož, malo modeno, novo, pride malo na vodo se kopat, malo supat, malo se furat. Šovni, drugače pa ste opazili, da cela njihova obala je dobesedno zazidana. Privat, ja. Privat, stari, in sploh ne moreš zraven prijeti. A veš, kar je v bistvu v Sloveniji pa mora biti dostop. V Sloveniji pa mora biti dostop. So hotel to zdaj. A so hotel, ne? Mora si privatizirati obale, ja. A se ti spomniš, kad smo mi Ti spomniš, kad smo mi včasih morali... Ja, vem. Spomnite vi, kad smo mi včasih morali plačati vstop v Portorožu na plažo?
Pa smo se pa mi švercali, ti ne veš. Ne, Ja, smo šli kaj... Ja, mi smo se švercali pa, lita. Kaj je bila ta... Pa no je plaža, pa celo. Diskačno, kaj je vidim. A ja, Tivoli. Tivoli, ja. Tam šlo not, ne? Ja, ja. Tivoli, zdaj Ali ta pa nismo bivši- čez ograjo pa plezali pa... Tako da, a veste tam gor, da je en stolp? Tam gor. A ste bili gor? Ta stolp, greš tja, plačaš ne 20-30 evrov To, stolp. ko si bil prvemu tvojemu iz sošolcu enemu, ko smo v... Ne, ono je dal, ono je Ne, naprej. nisi dal, Ne, ono je naprej še. Ampak tisti stolp, tam vidiš vse, se pravi. To so antene, ne, v bistvu. Ne, prav stolp zagorjat. Ja. Ja, Tako, veš, kakšen klanc skole, ka priješ. Jaz sem prišel z Ves, po 2 sva šla gor stati. Tako da ja, Res je kar nekaj križa tam, pa res je lepo. je to kao neka sportiva. Pa ta paint job pa to. Ja, to je neka... a njemu veliko. Človek se je nastavil, kot da je žena, lega, še si vam pa bo. Ta Fairjan sem mislil, da je Aston Martin. Oziroma Jaguar, ne Aston Martin. Res pa Jaguar. A ne da? Neki tazga, zelo podoben. Ne bi ga imel, a ne? Ne bi ga imel. Jaz ga ne bi imel, Tale bi bil za pokruh, a ne? Za pokruh. do pekare. Do pekara, ne? Pa na poliranje mora iti, vidim, da je že vas guljen. Ve, koliko je cvetenega prahu. Tam je še ena Italija, pa enega en Porschen. Je Ferrari proti Porsche. Stari mi izgleda čisto enak, vas tak, ni napadalen. A ni? Ma ni širok, Dino, lojga pizda. Kako ni širok, jebem. Veš, ko Honda tvoje je nič širši. Je. Ma je skurac. Ma Ferrari... Veš kaj mene živce? Je to kritični dizajn naredil. Ja. Porsche ima dve okrogle luči, Se torej, vzal tu na malo stanjša To je in res. to je to. Porsche je skozi isti. A Ferrari to Ja, vsak- kritičnih avtov naredil, lej. Ja, to je res. Porsche Porsche so vsi enaki. Ma dejno, vse to no. Vsi so isti. Že 30-20 let, 30 Kaj let vsi 30? isti. 50 plus. Ja, itak. Ja, Hroč, bravo, dobro si rekel. Te jaz to pravim, Porsche je pač skozi isti. Meni dizajn je tako. Ja. Prvo kot prvo, tam ne gremo lahko lež zraven, lej Dino. Na prvi ležalnik, ujce. Čak da vidim, če bo zoom ufatijo, če nov leča zablokirala. Ne, leča se je zarusila. Bo je rekla, lega bo AR, ali bo JR. Muhamed. Ja, To na tleh. gleda. Ti sediš kele, lej. Kole sediš, lej. koliko je pri moje za Kole igre. sediš. To ti pravim, da je kot tvoja Honda nič večji ni. Volano, ej. Malo širi mogoče. Malo širi. Samo da ima ta motor zad, ne? Lega, 3 rora. Dobro, ne bi se ga branil, kaj češ. Až Ferrari je spet, vedno je bil Ferrari, Ja, tudi ko sem bil kot Ferrari, ja. otrok, je bil Ferrari pojem. Porsche meni nikoli ni bil pojem. Porsche je bil pa, ki je Porsche, to je tako recimo, imaš tako, ne vem, Volkswagen pa imaš pa Porsche. Pa nič, pa Honda, ne, ne, zdaj se. Porsche Ferrari. Golf. Samo moraš To ti je vedeti. Golf. Samo moraš vedeti. Za unga Dobro, nima ta se domišljije. lep špelje. S Porsche si ti lahko hoš vsak dan, stari. To je daily To je car pa lahko. res, to je pa res. Unga nima... Pa ja. 2 jurja na let, pa si na servisu. To je pa res, Ja, to, to je okej, pa res, ja. s tem se strinjamo, s tem se To strinjamo. dela, to 200 jurjev ubijaš, stari, samo olje menjaš. Ja, tudi 200 evrov dela tudi tam vzad. Jebote, kiša, bježmo stari, kar vroče mi je rato. Ok, ljudi, mi smo se usedali tukaj zraven obale, neki kafičič, kao, vamo tamo in malo primerjamo cene, ne, in gledamo malo cene, koliko je stane. Coca-Cola, 4,70, evo ga, juice 4,10, evo je, ice coffee, 10 evrov. Evo pogledati malo naprej, piva, 5,60, 4,30, 3,70, pa vina, long drinks, gremo pogledati, koliko je kaj. To je 0,273. Aha, 0,2. Gremo pogledati, koliko je kaj za jest. Burger, 20 evrov. Crispy chicken, 19. Prav, ne, To je poceni. drago. Dobro, plačo ti če počej. Čevapi 19 Ni panike, pocenje. Čevapi 19 evrov. A čevape imajo kao? Banana split, 14 evrov, evo ga. Galatija fruta, 16 evrov. Koliko je ena Gopa kepca bambini, sladoleda? koliko je ena kepca sladoleda? Ja, sploh ne znam. Banana split, 14. Ne znam ja to Evo ga, čitati. 5,60. Ne znam ja to čitati. Kugeln, ohne šlag, 5,60. Mit šlag, 8,40. Ena kugla. Kugla. Kaj je 48? Ja, evrov. Pa lako ti, ta bo rekel, da je Sveta na 3 evra. ta bo rekel, da je Ne, poceni. ne, zwei kugeln. Svaj kugel. Tukaj imaš pa dry kugeln 8. Evo, orange chicken, 27,90. Tri kugle. Asian food, 30 evrov. Orange chicken, ne vem, zgleda pomaranča, pa to mojito, 13. Noč parjatu Dino bo vzel isti citronen. Evo ga, kelner je naš, tako da nas je slišal. Kaže, da je najcenejši, najjeftiniji, ali tako? Najbolji, ajde. Meni daj jedu citrono, isti, ta je najjeftiniji. Ja, čisto taj sam. On je vloger, sad će reklamu ti napraviti. Ima cure da dođu. Joj, crni je, uz obalu, znaš kako, prodaje isti. Još sam mora. Mora, ja. Odakle si inače? A dole, Hrvat. Pa gdje si vama?
Ovaj je rekao da je jeftino, daj njemu nešto skupo mu daj, njemu jeftino. Piva, a? To je sve, gospodo. Sve? Hvala. Sam kamor, ko greš, stari, soče furi. Pa se vidio to? Se klep v Avstriji, to pa sploh. Pa se vidio? To pa res so. Crikvenice. Strikvenice model, pa kam si sam pa? To so pa res. Ne, kaj je to zanimivo. Stari moj, glej, za trebuhom za kruhom. Jel tako? Tako je. Prijatelj dom je v Kozarcu, ne me jebac. Svidio ti to? To je bilo pa v Jugi tako 30 let nazaj. V Jugi je bilo tako 30 let nazaj, da je zdobil v Kozarcu. Zato pa je najjeftinije. Ajde, živeli. Ajde, naše mnoge skupne vožnje. Razumeš? Srečne vožnje, pa da se družimo, uživamo život, jel tako? Ok, folk, mi smo popili, zdaj gremo pa naprej. Zdaj gremo pa mi v Luisa, stari, v trgovino. Zdaj li pogledati malo, kaj kupati, rabo bi ene žmigovce za Hondo CBR. Pa gremo čez ono kaj ono korensko sedlo, vse niti ne vem, dol v Jesenice pa na Čevape. Evo ga, tukaj smo se poredali motoristi. Evo ga, moj ADV, skor KGS velak. Skor. Sam da je ovaj ružen ko lopov, stari. Gled tega, kako je to grdo, stari. Pa jaz to... Santino, glede na to, koliko je draga, pojemu še poceni. To je 30-40 euro, prijatelj. To je 3 te dobim za tole. Stari, evo koliko je to. Sam pravi pa da se dobro pelje. Raj bi imel tvojega. Hvala, laram. Kradeš sam svoj motor, a? Ade, lopov jedan. Kako pa kaj Burgman, Val, nisi nič povedal folku, kako kaj je tvoj Burgman? Šabrej, Kje letik je to? 2-2. 2002, koliko kilometrov ima prevoženih? 60 tisoč. Kako se kaj vozi to? To je nov motor za... Mi tebe gledamo kot fotelji, stari, ti si največji gospod med nami. Ko gre je, koliko? 140-150. Dobar je, potovalne. Ma ja, lej. A prodaš, če koga zanima? Prodam. Za koliko? Za 800. 800 evrov, ljudi moji, evo da vam pokažem. Še malce Jurija, zaokružimo na Jurija. Evo ga, stari. Moraš Jure, da pa ko prije do 900. Ja, da znižam, ali da lahko malo znižuje. Tako je. Lej, kva pa tole Harley, kjer lep Harley, a? Evo li, tole zate. Lej, kva je do, stari moj, tele, varijanta diamantke. Hudo, a? Ti imaš te čoparje pa to. Kva pa pravite to, gled, koliko ima pa ta visok. Tale, a to ženska dala, viš, kaj ima vse te neke varijanta Swarovski. A je ženska, a? Kva si videl tlej, kva so pazil? Neki zarjeve že, evo Aero 8, še zdaj lep pizda. Lega, lep. Ja, takoj bi ga imel. 20 star avto stari. Takoj bi ga imel, stari. Tale niglik 20 star, pa kaj. Aero 8. Audi. Evo ga, Luis, prišli smo do Luisa. Gremo malo pogledati, če kje pametnega. Tukaj sem, kad sem CBR-ov kupil, smo bili tle stalni. Pa zraven nekje Heingerike, oni so bili pa malo bolj kvalitetno robo, malo draže. O, se bi povedal neki samo off kamera. Takrat sem za eno lepšo polovico hodil, kad smo v garderobi probavali, kako kombinezoni pašejo skupaj. Evo ga, folk je, hej, a si bil kdaj v Luisu? Ja. Ti si bil kdaj v Luisu? Ne. Ti si bil kdaj v Luisu? Ja, Skratka, folk tukaj imate svašta, ne bom snemal kaj preveč, ampak če vas zanima... Dobim veja. Direkt tu bil Tole imaš. To imam jaz. Gled ti kjer je long hair, man, gled ti je te kapičko, da bi te kar naskočil. Od nazadnji, ja? Ne bom mati. Ej, kaj pravite na tale motor? Cool, sam lahko bi kakšne podatke dal od motorja, samo mogoče bi pa železa, koga A zanima. pa veš, zakaj je to tle? Lokomotiva. Zato, da sprobaš robo, kaj imaš. Da se usedeš, da veš, če kako te si zateguje. da se ti kaj zateguje, razumeš? Koliko ima kilometrov? Zajebil sem ga 46. A res? Evo ga, old school, Tom Cruise varianta, a? Sam res. A ne? Tam še lase si spustil. Sam ti paše, paše. Majke mi prav. Sa pizda ne moreš v zimski bundi, ne, to pa stari. res. Ej, zdaj imaš šanso, da si Pa v jakno Luisu kupaš. Kup si bundo zdaj, imaš, a? Ja, noč, vsaj en si je nekaj kupil, ne? Kva si kupil, daj pokaž. Neke patike, a? Na Daj pola. Pokaž ljudem, da vidijo. Dobro izgledajo. Dobrih. Podobne mojim, tako varianta moto, casual, fashion, a ne?
Ja, lih toliko malo, da ti zaščiti, no. Pa dosti ugodne so bile, ja? Da nisi lih v nekih škornih tam. Koliko si dal za njih? 50 evrov. 50 evrov ljudi imajo, to je to. Cenej ne gre. Cenej ne gre, stari. A najcenejši pa najlepši. Ja. Res? Pečo, kva delaš? A ja, dobil si ključ. Fali to, kaj? Nič ne fali, daj ti ga razdri, ej, odpri. Brat, pizda, tukaj imam šera. Odpri malo, dej. To je to. Dej to na razen, to dej na razen, prav. To dej ven. Moraš mene pitati, jebem ga, jaz pa. Ja, Kako si ti preživijo život? brez elektronike. Majke mi. O, odpri to, ajde. Jebe tako, da imaš dve leve, stari, no. Zdaj pa tega dej vmes. Je pa kje imam šeraf toliko dolg? Zdaj. Ali ta prije? Zdaj pa tega. Bom to prešrafil, če Tega daš sam, tega prešraufi, daj vključ vmes, daj vzam tisti imbus, pa ga prešraufi. Kam, kleno? Ot, ja. Daj ga pa obračaj. Ujevo ga on. Daj. Ja, Vse sem ti rekel, daj zategam. Tako. Zdaj pa tako ga, daj, ja. Zdaj pa zategni. jebote nosilc 100 evra skoraj pizza izašel. Šta bi, čakaj zdaj, to si obrnem tako, ti bo tako cool, bo. Ne prevežemo počas. Tako, zdaj daj pa telefon gor. Je to lulja? To je tako, pa to je poanta tega, to se mora ljuljati. Ja, ja. Tako, zdaj pa vzam telefon, kje ima? Sploh prav nisem dobil šraufa, nisem dobil ono. To je pa zdaj proces, moraš ko na diagnozo. Te pa... Jebote, kje še? Jebote, to tako To se tako mrda, to se tako mrda, ja. Med vožnjo ne mrda? To se mrda, to tako je. Vidiš kaj? Zdaj imaš zaščiten, vidiš vse. Zdaj imaš zaščiten, hvala Dino. Hvala, Dino. To tako je, to se mora mrdati. Glih to, ka mrda, kam on. Misel, se je hleb bil cenej, kad drugače. Vem, Ja, že tebe Dino sve vodi, sviđo? Zdaj zdužen čevape, kad si v šparu. Čevape, ja. Sad ćeš donamiriti to. A smo ready? Ja smo. Da, sam pičkam piše, stari, celo fucking dan sam pičke. A boš ti moja, a bom jaz tvoja. Evo, zdaj veste, kdo je pravi motorist. Kva je zdaj pizda? Kva delaš, stari? Nisem jaz mehanik. Pa kaj bi rad? Pa kje boš to tačko dal dol, zdaj, normalen? Pa stari moj, veš, kjer je to del, kje boš, daj to gor, tož doma daj dol. Ja, sej. Model bi kar odvil. Nisem en šraufi, ja. Ma nehi, no, dej. Ne moraš niti od plastike ga ven potegnat, no. Model bi kar tačko dal dol, zakaj mu skozi drajsa. Ja, on bi kar tačko dal dol, on misli, da to 2 minute dela, veš. A veš, in pa gre po en ključ, pa po drug ključ, pa po tretji ključ. Prav nisem jaz mehanik. Drugače je on vrtnar, veš. Zdaj v bupu. Ja. Sem rekel pa človek, zato moraš si vzeti čas, stari. On bi, ko štaš šrauf ven spul od plastike, veš, moraš, a veš, to, ja pa feder dol, pa on kar to misli, da je to kar takole, 2 minute dela. A vse to Tudi, brus, ja, no, res je. Prijatelj, zameni motor, da moraš Burgmanom Rossi biti. Ti da je to vse dol. On bi Burgmanom Rossi bil. Ni Burgman za Rosija. Ja, majke ti, stari. To je za čičonere 60 let take, stari moj. Sam voz po ravnom, po kruhu pekaru in to je to. A veš, ajde gremo zdaj, dosta smo. Evo ga, ti nisi načkal, ja pojel salato već. Pa jaz sem mislil krpice, ko si ti naročil, da so to neke testenine. Ja. Nikakve testenine, prijatelj moj. Ne, to je malo vitaminsko, bolj proteinsko. Dobro zgleda. Evo vidi. Kaj si kupil? Pleska špikana, a? Bublo si. Pa pa je mesa. Kaj pa ti? Čevapče. Evo, še en prebranac. Hvala, hvala. Dober tek. Hvala ti, stari. Ej, ljudi moji, ajde, dober tek želim, hvala za izlet, jaz s tem zaključujem svoj video. Tako da kaj ne rečem. Ljudi, ajde, like, share, subscribe. Pomoš tu. Hvala. Lega, kada sam tvojeg paril. Ej, uživite pa se vidimo. Pa še vi, kakšen čevap. Evo, gledaj kaj mora kazati, tvoje čuno, gledaj.